Mwega mwiroreri wa Kiheo TV gabashia mwanya niguthina mbere na gutihoka muthenya wa umuthi muthenya wa Jumatano tariki 18 mweri wa gatatu mwaka wa 2026 ni mahinda mega tukote kumenyithia mara mavina mbere na kuhanika thiini wa flori jetagwo Maureen Wanjiru na kirotre nake rata mwaberi wa njira ya Shiko ni Vivian Wangeshi tukiambiriria mohoro maitu tukote kirika kure county ya Busia. Aremi a muchere mwena wa Budarangi kaunti ya Busia ni matogeirie mutongoria wa bũrũri President Ruto thutha wake kuhamurithia thogora wa mai wa Bunyara gukorwo gĩkĩro thi nginyagia ciringi 2,000. Ruto aritio kana aririo hindi icera riake gĩcigo-inĩ kĩu mũthia-inĩ kana mũthia-inĩ wa Jumatatu kiumia gĩkĩ. Aremi acio makoretwo makiriha mai na ciringi 6,000 mugaru no ri aremi angi a muchere kumicigo-inĩ ingĩ cia bũrũri makoragwo makiriha thogora wa mai. Tunataka kushukuru rais wetu Mheshimiwa William Ruto. Maana jana alisema ya kwamba maji ikuje mpaka shilingi 2,000. Kwa wamekuwa na shida yao imekuwa ya kwamba walikuwa wanatosha pesa nyingi sana kwa ukulima wao. Aliambia Mheshimiwa Rais na alisema wakulima walipe shilingi 2,000. Na kweli tumeona hata kwa list kuna schemes nyingi ambazo zinalipa 2,000. Kwa hivyo kuanzia leo tumekuja kutangazia wakulima pia walikuwa huko, Mheshimiwa Rais akisema hii scheme ilipe shilingi 2,000. Nakuja kushtuka ya kwamba maji ambayo inakuja na gravity sasa iko juu sana kuliko ile ambayo ni ya stima. Tulikuwa tukipata maji kupitia kwa stima. Sasa tumelete maji ya kutirika ambayo inafanya na gravity. Ni jambo la maana ya kwamba lazima malipo yateremke chini. Apart from maji tunataka mambo ya management, scheme management ya hapa irekebishwe. Wamefanya hakuna kazi inaweza kufanyika hapa kwa sababu hao wana control manager. Pesa ikitoka Nairobi ya kujenga mabarabara wanachukua hiyo pesa na canal, kazi iendelee. Shida yenye tuko nayo infrastructure. Ukiona mitaro za maji senye tunatumia zote zimeshika nyazi. Matrak amechukua muda sana bila kufanya desilting. Excavator kuona kwa area kama huko chini upande wa Rwambo Mdembe tumekaa almost 3 years. Tukiuma mweno wa Busia tukikoria kaunti ya Baringo. Gavana wa kaunti ya Baringo Benjamin Chemboi nianiriire ati ndegũkorwo agikinyia mbere ya kamiti ya bunge ya Senate igie besha kinyerera ndogamano gatagati-inĩ ka bunge yo na kajia magavana igatiganio. Kuringana na gavana ucio ni ati uria kuhana riu bunge ya Senate no ĩravagagia magavana no indi tuvurimi wa uhumbiri wa besha cia muingi toria kwagiriire. Council of Governors wameamua kwamba watahudhuria mikutano yoyote ile inaitwa Senate kama ya Public Investments Committee na chochote ile wanaitisha wanataka kuuliza katika county. Sisi hatuna sababu yeyote ile kukataa kuulizwa chochote kuhusu matumizi ya mali ya umma katika counties yote. Ijapo kuna kamiti moja katika bunge ambayo governors wameamua kwamba tunataka kuongea ama tukutane tufanye mkutano ama kongamano na wakubwa wa Senate tuelewane vile mambo ya hiyo kamiti itaendeshwa, sababu kwa fikira za governors kwamba kuna swing tofauti kidogo kati ya magavana na kamati hiyo. Mimi mwenyewe nimekuwa juzi katika kamati ya PIC inayoongozwa na Senator Osoti. Na tukamalizia hiyo hivi majuzi tu. Lakini tukimalizia hiyo maneno, mambo ya Senate tutaendesha. Hatuwezi kukataa ama kukiuka sheria. Tunataka tu kulainisha maneno kidogo
ambayo unatupatia heshima ya kutosha. Sisi zote kama governors na senators tuheshimiane kama viongozi. Hakuna kiongozi mmoja ambao yuko chini ya mwingine zaidi. Lazima tuhakikishe kwamba heshima inadumu katika serikali yetu. Na hivyo ndio sababu magavana wamesema tupate nafasi tukikutana na viongozi wa Senate, tulainishe yale maneno ambayo yanatuangaisha kidogo ili mambo yaendelee vizuri. Tugivye na bere rohoge rwa githirikari Mazingira Village ruguretie kambeni ya guvaitira mutito wa Aberdare na uhandi wa miti itemine ria guvaitira njui icugini tiganite thini wa bururi. Mwikairigite wa gikundi kiu Gacaũ Njoroge akiaria hindi ya kururia kambeni iyo kaunti-ini ya Murang'a augite nimegukorwo magikinyia matũra-ini guthomithia mwingi bata wa uhandi wa miti itana riri rikionekana gukorwo rikihukia wagi wa mai ma mahũthĩro mĩciĩ-inĩ ũndũ ũmwe na wagi wa mai ma ũrĩmi. Today is a critical day for us as water service providers because we are not only creating awareness in Murang'a, Nairobi and Kiambu County. We expect that all water companies will converge in Dakaine on Friday as a way of commemorating World Water Day celebrations, whose theme is gender and water. And you can see from even those who are doing the trek, we are a combined gender. We also want to create an awareness, especially in our dams that we have, so that we are able to plant trees, we are able to conserve the environment, to avoid siltations that we have seen, like for example in Maragua Dam. And we will work tirelessly to ensure that we serve water in the best way we can. What we are doing, we are mobilizing stakeholders so that one, we can desilt the dam so that we get enough water for consumption and for farmers. Two, we are working very closely with Maragua Rua to ensure that we protect the catchment and avoid siltation along that catchment. Today, culminating to the World Water Day and International Day for Forest, we have the Source Trek. And this Source Trek, organized by Friends of Dakaine and Friends of Aberdare, and ideally we just want to raise awareness and more or less promote and encourage individual actions towards conservation of Aberdare. That's our catchment areas. We at Dakaine we are doing good. We are at 95%. But ideally, the whole idea about this trek is more or less to cultivate the agenda for people to conserve the upstream and more or less to get more water flowing to Dakaine. Requesting that each and every person, before you plant tree, you visit our office either at the sub-county level for technical advice for something we call species site matching, so that the tree that we are going to plant, either indigenous for conservation, exotic for maybe tiba or fruit seedling, you can be able to get the benefits how you are going to plant and also the management. As Murang'a County, our tree cover is 27.8% and our target is that 5% by 2030, and within the 15 billion seedlings, our target is to plant and to grow, that is to nurture 134 million seedlings. That's why we are calling each and everyone, we participate, we do as a team so that we can be able to achieve our targets. Tugatigana na icio ciĩgiĩ gũvaitĩra marĩa matũrigicĩirie tũhũndũkĩre ciĩgiĩ ũrigiti. Kaunti ya Isiolo nĩyandĩkithĩtie namba nini ya atumia arĩa makoretwo makĩyumĩria gũthũrimwo mũrimũ wa kansa ya mũromo wa nyũngũ ya ũciari. Kũringana na ataaramu ũgima wa mwĩrĩ na arĩa mokĩte hamwe kaunti-inĩ ya Isiolo kwarĩrĩria na kwarĩrĩria mĩtaratara ya ũrigiti harĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩtagwatanagio, maugĩte wĩtĩkio na mwĩcirĩrie ngũrani ni mamwe wa maũndũ marĩa marakorwo magĩcũngĩrĩria atumia kaunti-inĩ ya Isiolo kwaga kwĩyumĩria gũthũrimwo mĩrimũ
tiganite kuringana na ndari kaunti-inĩ ya Isiolo ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Gĩcunjĩ kĩa ithatũ harĩ igana kĩa atumia kaunti-inĩ ya Isiolo nĩo meyumĩririe mwaka mũhĩtũku gũthũrimwo mũrimũ ũcio. Na vanũ maingĩ mũikarĩgĩte wa kanjũ ya makanitha ũnyitanĩri na maabitha ũgima wa mwĩrĩ atongoria a thirikari maugĩte no megũthiĩ na mbere na gwĩka kambĩini ya gũthingata na kũhinyĩrĩria mũingĩ meyumĩrie gũthũrimwo mũrimũ wa kansa o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra kaĩ airĩtu a ũkũrũ wa mĩaka 10 nĩ mathecwo njanjo ya HPV. Tunashukuru kwa ajili ya siku hii ya leo tunapoadhimisha hii wiki ya kuhamasisha watu dhidi ya ugonjwa wa glaucoma. Ugonjwa huu ni hatari mno kwani unasababisha upofu. Na kama shirika la Kwale Eye Center tuliona ni umuhimu sana kuweza kushirikiana na wenzetu wa Kwale Walk Movement pamoja na Ngombeni na Kombani Walk na pia community yetu ya Kwale ili kuweza kuweka ile uhamasisho katika eneo hili letu kwa ajili ya hii matembezi ya siku hii ya leo. Watu wawe na uzoefu wa kuja kuonekana hospitalini. Kama vile unafanya medical check-up, unakuja medical check-up unaonekana, na iwapo kwanza kama familia, kuna mtu wa familia ambao umepatikana shida ya glaucoma, ni vizuri sana pia wa familia ambao kwa karibu kwa hiyo familia, kwa hiyo lineage ya familia waweze kuonekana na kuzuia mapema, kwa sababu hii ugonjwa sana sana huenda kwa lineage ya familia, inakuwa ni ugonjwa inherited. Mimi nimeishi na ugonjwa kwa miaka 24. Imekuwa si rahisi, changamoto ni nyingi sana, lakini ukipata maelekezo kwa daktari, ukipimwa, ukionekana presha zako ziko zaidi ya 15, jaribu kufuata maelekezo ya daktari. Si ugonjwa wa kusema ati umerogwa, hapana. Ni ugonjwa wa mishipa na tu hali ya mwili ya kuleta matatizo. Mimi nilikuwa na matatizo ya macho kwa muda mrefu sana, na nikawa ninaja mara kwa mara pa Eye Center mpaka mwisho waka confirm kwamba mimi na glaucoma tayari nayo, na kulingana na historia nafahamishwa kwamba hii glaucoma huwa unairithi, lakini sikumbuki katika familia yetu kuna yote ambaye kwamba na ugonjwa huu. Kwa mimi kama sadifa tu imenijia. Na riboti yo ĩgiĩ gwĩka kambĩini ya kwĩtana na mũrimũ wa kansa ya mũromo wa njĩra ya ũciari nĩ ĩkomba gũtũhe ihũmũko tũgĩcokereria na mohoro mangĩ. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ, ndũkamaĩrĩrie gũtũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email ito niyo info@kiheotv.co.ke. Are you ready? Because it's games time. Ni hĩndĩ ya mathako. Timu
timu yaku ĩrĩa wendete mũno nĩ ĩrĩkũ? Cemagia na athaki arĩa ngũthi na arĩa marĩ iheo. Ukireherwo ni Uncle G na Esther Shiko, athaki njorua akĩrĩ ndumo iharo-inĩ. Tabarĩra njerũ ĩrĩa ũrĩiguaga maũndũ onawe ũgakena. Nyitanagĩra na ithuĩ o mũthenya wa Jumamothi thaa 7 nginyagia thaa 9 thĩinĩ wa tabarĩra ya ndumo ya iharo-inĩ gũkũ gwa Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Hihi nĩ ũrĩ waikio ngono nĩ abithaa wa birithi na ndũmenya kũnyitĩra kĩ? Atĩrĩrĩ, nĩ ũĩ ihoto ciaku na hihi nĩ ũĩ atĩ wagi wa ũmenyo ndũngĩkũgitĩra kĩwatho? Gatiba na watho wa bũrũri irabatara ũtaũku wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Ona kũrĩ ũguo nĩ tũrĩkoragwo na gĩikaro na mawakiri matiganĩte tũngĩkũhe mweke wa gũkuona ũrĩa watho ugĩte igũrũ rĩgiĩ ihoto ciaku, na oho tũgagũthomia maũndũ marĩa ũbatiĩ na ũtabatiĩ gwĩka kĩwatho. Tũgagũteithia gũthataũra ũrĩa watho ũroiga ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũramati na ũgai wa indo, wandĩki wa will na ũrĩhi wa magoti, gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. For the first time nĩ tũkũreheire tabarĩra ĩrĩkoragwo ĩgĩkuruhania maũndũ maya mothe. Tabarĩra ĩno ya mwanya ũkareherwo nĩ Francis Wairura. Nĩ mũthenya wa kana ga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ gũkũ gwa Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Mũrurumo mwerũ wa Kĩheo TV. I see trees of green. Mũtũrĩre wa o mũndũ oro wothe nĩ ũbataraga muonere ũngĩ wa maũndũ. Thutha wa mĩnoga ya mũthenya nĩ ũbataire kũhurũka na kwĩrorera thenema cia gũgũcanjamũra, thenema cia gũtũma ũtheke wĩng'aũrĩre. Wabatara gũthuthĩrwo ngoro na gwĩkĩrwo mwĩhoko. Nawe mweri thenema cia haro ndũtigĩtwo na thutha. Thenema cirongoreirie ng'ano cia ma. God's children are no longer self. Thenema cia Ukristiano iria ũngĩrorera mũrĩ hamwe na ciana. But when you find your identity in the one who created you, it'll change your whole perspective. Nĩ ũndũ wa mwago ũyũ wĩroragĩre Kĩheo TV o mũthenya kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ. Ũkene ũkenũke. What a wonderful world. Come on now. The Bible says that no weapon formed against you shall prosper. Thaburi 122 nĩ ndakenire rĩrĩa manjĩrire atĩrĩ nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Jehova. O mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ, nyitanagĩra na ithuĩ Kĩheo TV tũgĩkũrehera igongona rĩa kiumia kuma kanitha-inĩ wa Jesus Winner Ministry Roysambu, Nairobi. Nyĩmbo cia kũgoca Ngai, mahoya. Tunaomba upako wako na neema yako mahali hapa Bwana Yesu mwana wa Mungu. Tunakuja kinyume na kila kazi ya shetani, kiugo kĩa Ngai na utungata wa Roho Mũtheru. Wacha nikuambie, hapa kuna agano. There is a covenant here. There is a covenant here. There is a covenant here. Na nimesema leo, yule yote ameingia leo, yule ameingia mwaka huu kuna utukufu mpya. Kuna nguvu mpya, kuna upako mpya. Nĩ o kiumia kwambĩrĩria thaa 3 cia rũcinĩ o haha ceceni-inĩ ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Come on now. The Bible says that no weapon formed or fashioned against you shall prosper. If this is your confidence, I want you to dance like you never danced before.
kuragira arigitani matiganire. Mũrimũ wa kwambata thakame rĩ nĩ ũkoragwo na indo ũngĩtũma ũthiĩ na igũrũ, kaingĩ tũciĩtaga risk factor. Ũtikoragwo na gĩtũmi atĩ ũngiuga nĩ kĩndũ fulani atĩ gĩtũmaga pressure no thiĩ na igũrũ. Kwĩna itũmi cigana na nyingĩ na nĩtũgũciarĩrĩria, no nĩ kũrĩ na thĩna ũrĩa ũkaga nĩ ũndũ wa mũtumia kũremwo kana mũthuri kũremwo gũtũma mũtumia agĩe mwana. Tugaga na gĩthũngũ, every pregnancy is a risk. Ndio mathĩna mwanya mwanya. Nyũngũ ĩyo no ĩrekanie thigiro ũcio no ume mbere ya mwana aciarĩtwo. Tũgũthoma hamwe ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrathĩnia mĩĩrĩ itũ. Nawe mwĩroreri tũgakũhe mweke wa kũũria ciũria ciaku. Mwiroreri wa Kiheo TV utangimenya kuria umite ndungimenya kuria werekeire oro ndumwe na gucanjamuka na nyimbo cia gatene. Donete tawariganirwo ati Ngai ni wanyombire ire naguo mwico wa mundu ni kiambiriria gia kungai. Riria ni ndanyalirikite ngorwo ni thayo na gikeno oriri ndoritwo ni hinya Jehova yoke mwihoko. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiri. Nĩ ngatho nĩ twacokereria ikerekaria kere tũthiĩ na mbere kũmenyithia marĩa tũkĩrĩ namo mahero-inĩ ĩno. Gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kaunti-inĩ ya Kwale nĩ gĩtabanĩtie woko ya kũiguithia mũingĩ bata wa gũthimwo na kũrigitwo mũrimũ wa maitho. Ataramu a ũrigiti wa maitho thibitarĩ-inĩ wa maitho Kwale maugĩte andũ aingĩ magaga kwĩyumĩria gũthũrimwo, aingĩ mategũtaũkwo mũrimũ ũcio na makĩria ũgwati ũrĩa umanaga na mũrimũ ũcio ta kũrwara mũrimũ wa cukari na pressure. Oho kuga mũrwaru wa maitho harĩ bata gũthũrimwo pressure ya maitho nĩguo kũgirĩrĩria kũra maitho. Tunashukuru kwa ajili ya siku hii ya leo tunapoadhimisha hii wiki ya kuhamasisha watu dhidi ya ugonjwa wa glaucoma. Ugonjwa huu ni hatari mno kwani unasababisha upofu. Na kama shirika la Kwale Eye Center tuliona ni umuhimu sana kuweza kushirikiana na wenzetu wa Kwale Walk Movement pamoja na Ngombeni na Kombani Walk, pia community yetu ya Kwale, ili kuweza kuweka ile uhamasisho katika eneo hili letu kwa ajili ya hii matembezi ya siku hii ya leo. Watu wawe na uzoefu wa kuja kuonekana hospitalini. Kama vile unafanya medical check-up, unakuja medical check-up unaonekana, na iwapo kwanza kama familia, kuna mtu wa familia ambao umepatikana shida ya glaucoma, ni vizuri sana pia wa familia ambao karibu kwa hiyo familia, kwa hiyo lineage ya familia waweze kuonekana na kuzuia mapema, kwa sababu hii ugonjwa sana sana huenda kwa lineage ya familia, inakuwa ni ugonjwa inherited. Mimi nimeishi na ugonjwa kwa miaka 24. Imekuwa si rahisi, changamoto ni nyingi sana, lakini ukipata maelekezo kwa daktari, ukipimwa, ukionekana pressure zako ziko zaidi ya 15, jaribu kufuata maelekezo ya daktari. Si ugonjwa wa kusema ati umerogwa, hapana. Ni ugonjwa wa mishipa na tu hali ya mwili ya kuleta matatizo. Mimi nilikuwa na matatizo ya macho kwa muda mrefu sana, na nikawa ninaja mara kwa mara pa Eye Center, mpaka mwisho waka confirm kwamba mimi na glaucoma tayari nayo, na kulingana na historia nafahamishwa kwamba hii glaucoma huwa unairithi, lakini sikumbuki katika familia yetu kuna yote ambaye kwamba na ugonjwa huu. Kwa mimi kama sadifa tu imenijia.
Nĩ ngatho tutigane nĩ ciĩgiĩ kambĩini ya ũrigiti wa hamaibo tũthiĩ harĩ kambĩini ya ũrigiti wa mũrimũ wa cervical. Kaunti ya Isiolo nĩ yandĩkithĩtie namba nini ya atumia arĩa makoretwo makĩyumĩria gũthũrimwo mũrimũ wa kansa ya mũromo wa nyũngũ ya ũciari. Kũringana na ataramu ũgima wa mwĩrĩ na arĩa mokĩte hamwe kaunti ya Isiolo maugĩte gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩracũngĩrĩria atumia kwa kwĩyumĩria nĩ wĩtĩkio na mecirĩrie ngũrani ĩgiĩ mũrimũ ũcio. Rĩu Nathan Maingĩ nĩ mũikaigĩtĩ wa kanjũ ya makanitha ũnyitanĩri na maabitha ũgima wa mwĩrĩ, atongoria a thirikari na mathiĩte na mbere na gũthomithia mũingĩ bata wa kũrigitwo na kwĩyumĩria gũthũrimwo mũrimũ ũcio wa kansa ya mũromo wa njĩra ya ũciari. Yeah, in Isiolo, we are not picking up very well, mainly because of our beliefs, our myths, misconceptions, because most of the time we are hearing this vaccine causes infertility, which is not true. So we are being asked, you are targeting 10-year girls, 10 to 14. These are girls who will mature, who will now be in the process of even getting married, getting children. We are targeting them at this early age because maybe this vaccine contains some infertility. Our political leaders, our women leaders, our religious leaders, all our other stakeholders, parents, teachers, all caregivers, to really take this agenda forward so that we'll be able to eliminate cervical cancer and increase our coverage for HPV vaccine. Tunaomba wale ambao ni wagonjwa wa kisukari, blood pressure, cancer, waweze kwenda hospitali, waweze kupata ukaguzi na waweze kupata mawaidha namna wanavyoweza kuishi, kwa sababu watu wengi ambao wana magonjwa kama hayo mara mingi tunaona badala ya kwenda hospitali wanaenda kwa waganga ambao wana mitishamba, na mitishamba hii mara mingi inaumiza. Wanaenda kwa watu ambao hawajaidhinishwa na serikali kuuza madawa. Kwa hivyo tujiepushe na watu kama hao, na inafaa kama ni wanaume waende hospitali ukiwa umefika umri wa miaka 40 kuangaliwa PSA, ile kansa ya wanaume. Kama ni kina mama waende waangaliwe ile kansa ya kizazi ya mfuko ya mtoto, kukaguliwa tu, ili kama mapema inagunduliwa inatibiwa. Kama ni wasichana wadogo wadogo, chanjo imeweza kupatikana ya kuweza kuzuia ile tunaita cervical cancer, ambayo ni kansa saratani ya mfuko wa kizazi. Kwa hivyo ikiwa tiba imepatikana, tunaomba wazazi wetu wasiwe na shaka na wasielezwe namna nyingine, wapeleke watoto wao wapate hii huduma. Kwa hivyo tufungue macho kama wananchi, hasa sisi kama viongozi wenu wa dini. Hii magonjwa imemaliza watu wetu wengi. Watu wetu wengi hawana rasilimali ya kutosha, imeleta machungu mengi. Tufanye hima, twende tuangaliwe. Tugitikana na ciĩgiĩ ciĩgiĩ ũrigiti kuma kaunti ya Isiolo tũthiĩ kũrĩ kaunti ya Nandi. Family ya Alan Kipkoech itũra-inĩ rĩa Kipteng'a, gĩcigo mbunge kĩa Tenderet, kaunti ya Nandi, ĩrĩa ĩrĩ na kĩgirĩko na mĩtangĩko ya ũrĩa mekũhurukia mwana wao. Alan ararĩ mũrutwo thukuru-inĩ wa wathe wa kũigwa Kapsabet. Gĩkuũ gĩake kĩaumanire na kũgwa irima-inĩ rĩa maĩ hĩndĩ icera rĩa mũtongoria wa bũrũri thukuru-inĩ ũcio. Max Mira Jepkosgei, nyina wa Alan, athiĩte na mbere gũcakaya mũrũwe akĩmũgweta ta mwana ũrarĩ mũwathĩki, o ũndũ ũmwe na mwana ũrarĩ kĩo, ona thengia gũkorwo na wathe wa kwaga kũigua. Alan nĩ arahotaga gũkorwo akĩmathĩra mbeca cia kwĩrĩhĩra marĩhi ma bithi. Walisema hii ni mzigo mkubwa, endelea kushikilia special need. Sivyo bila wote
Nĩ ngabo na hau nĩho tũkorwo tũgĩkĩra gaturumo ka mohoro maitũ ma iva rĩrĩ. Mohoro mangĩ no na ciehanda thaa imwe cia hwainĩ. Nĩ ngabo cia mwanya kũrĩa othe makinyanĩria mohoro maya. Njĩtagwo Maureen Wanjirũ nake mwambĩrĩri na njĩra ya ciĩko auma Vivian Wangeci. Tũgakwendithĩria mĩaraho mĩega ĩrĩ na kĩrathimo. Ino nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku.